Evanghelia după Matei, capitolul 7, de la versetul 15. Матфея 7:15 будем читать. Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcii. Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Amin. Ați citit, era și în limba rusă acolo, da? Vă rog să ocupați locurile. Aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos au fost întotdeauna actuale de-a lungul întregii istorie a Bisericii creștine. На протяжении всей истории христианской церкви эти слова Господа Иисуса Христа были всегда актуальными. Pentru că întotdeauna a existat acest pericol a prorocilor mincinoși. Потому что всегда существовала опасность от пророков ложных. Da, și astăzi trăim într-o perioadă în care există numeroase confesiuni creștine. И сейчас мы живем тоже в такой период, когда существует огромное количество конфессий христианских. Și avem acces la diferite informații și mii de predicatori și învățători pe internet. У нас есть большие возможности получать информацию, и тысячи проповедников есть сегодня в интернете. De aceea nu este ușor să vorbești pe această temă delicată. Поэтому не просто говорить на эту специфическую тему. Pentru că tot ce voi spune eu astăzi poate să întoarcă împotriva mea. Потому что все, что я говорю сегодня, может обернуться и против меня. Pentru că și eu fac parte din aceste mii de voci care pretind că transmit Cuvântul lui Dumnezeu. Потому что и я являюсь одним из тех тысяч голосов, которые претендуют на то, что проповедуют истину. Totuși, Biblia ne avertizează că vor veni vremuri când oamenii nu vor suferi învățătura sănătoasă. Но Писание нас предупреждает, что будет время, когда люди не будут переносить здравого учения. Și își vor alege învățători după poftele lor pentru ca să le gâdele urechile. И будут избирать себе по своим прихотям учителей, которые бы льстили их слуху. Da, și tot acolo ni se spune că Dumnezeu ne cheamă ca noi să rămânem credincioși adevărului. Ну и тут же Господь нас призывает к тому, чтобы мы остались верными истине. Și mai spune acolo, Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei ca el să propovăduiască cuvântul la timp și ne la timp. И Павел говорит Тимофею о том, чтобы он проповедовал Слово Божье и настаивал во время и не во время. Astfel că, predicând predica după munte, verset după verset, am ajuns în acest loc și cumva trebuie să predic de aici. И вот и мы, проповедуя Нагорную проповедь, последовательно, стих за стихом, мы пришли к этому отрывку, на который мы должны также сейчас слышать истину. De aceea voi încerca în această dimineață, împreună, să răspundem la următoarele întrebări. Поэтому попытаемся в это утро ответить на следующие вопросы. Cine sunt astăzi prorocii mincinoși despre care ne avertizează Mântuitorul? Кем сегодня являются эти ложные пророки, о которых предупреждал нас Господь? Care sunt criteriile după care să-i recunoaștem? Каковы критерии, по которым мы можем их определить? Și cum aceste criterii sunt valabile și pentru fiecare din noi, ca să ne verificăm? И как эти критерии также действенны и для нас, чтобы мы могли себя анализировать? După cum spuneam, Domnul Iisus în repetate rânduri i-a avertizat pe ucenici că vor veni vremuri și se vor scula profeți, proroci mincinoși. Как мы говорили, апостол Павел своих учеников не один раз предупреждал о том, что придут времена, когда поднимутся лжепророки. Și mai spune acolo că vor înșela pe mulți. И написано, что даже более того, они многих смогут обольстить. La fel și apostolii în epistolele sale întotdeauna ne cheamă să veghem, pentru că vor fi învățători mincinoși care vor strecura erezii. Апостолы тоже нас другие предупреждают о том, что поднимутся лжепророки, которые будут проповедовать ложь, ересь. Și spune că mulți îi vor urma în destrăbălările lor. И более того, и многие последуют их разврату. Prorocii mincinoși sunt o realitate, de aceea Hristos zice, păziți-vă. Ложные пророки – это реальность, поэтому Господь нам говорит, берегитесь. De ce să ne păzim? Pentru că, după cum vedem aici, prorocii mincinoși sunt periculoși. Первое, почему мы должны их беречься? Потому что это опасные люди. Hristos îi numește lupi răpitori.
Господь их называет хищные волки. Iar un lup răpitor, atunci când vine în mijlocul oilor, el nu are alt scop decât să distrugă, să le jumulească. И хищный волк тогда, когда приходит в среду овец, у него нет другой цели, как только уничтожить и разорвать овец. Amintiți-vă de capra cu 3 iezi. Probabil. Давайте вспомним с вами эту историю о козе и ее 3 ягнятах. Da, chiar dacă lupul era cu mătru cu capra, oricum nănăjelul până la urmă a mâncat finișorii, nu? Nесмотря на то, что волк был крестным отцом этих ягнят, тем не менее он в конце их съел. Asta pentru că lupul blana își schimbă, iar năravul ba. Мы знаем, что волк может поменять свою шкуру, но свою сущность он изменить не может. Vedeți aici că lupii răpitori se deghizează în oi pentru ca să nu poată fi recunoscuți. Вы замечаете, что хищные волки, они маскируются под овец для того, чтобы их не узнать так легко. Ei vor să fie considerați inofensivi, că de-i case. И они хотят выглядеть, по крайней мере, совершенно невинно. Și asta îi face și mai periculoși, pentru că este greu să-i demaști, să-i recunoști. И это делает их еще более опасными, потому что их tяжело часто различить. Ei sunt îmbrăcați cu îmblană de oaie, sunt binevoitori. Потому что они одеваются в овечью одежду, они словно выглядят доброжелательно. Vorbe dulci pentru ca să placă oile. Говорят сладко. Totuși, Domnul Iisus ne spune că este ceva după care vom recunoaște. Și zice, după roadele lor. Но Господь говорит, что вы сможете их определить по их плодам. Și spune, culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Și răspunsul, bineînțeles, este nu. И Господь говорит, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Конечно же нет. Da. Spinii și mărăcinii sunt plante pe care sunt spini. Терновник и репейник – это, по сути, растения, на которых только колючки. Uneori fac fructele și acelea țepoase și necomestibile, uneori chiar otrăvitoare. Иногда эти растения производят какие-то плоды, но эти плоды, как правило, они тоже или ядовиты, или опасны, колючие. Pe de altă parte, strugurii și smochinile ocupau un loc foarte important pe vremurile acelea în alimentația oamenilor. Но с другой stороны, виноград и смоквы, они занимали очень значительную часть в пропитании тогдашнего народа. Ele erau inversul la ceea ce se numește spini și mărăcini. Это была противоположная сторона вот именно терновника и репейника. Tot așa, Domnul Iisus spune că prorocii mincinoși nu pot aduce rod bun. И Господь Иисус говорит об этом, что ложные пророки, они не могут приносить добрых плодов. Și îi veți recunoaște după roadele lor spinoase, necomestibile și otrăvitoare. И вы будете их различать по их плодам, которые будут колючие, которые будут ядовитые и которые будут бесполезны. Cine este un proroc? Un proroc este cel care proclamă voia lui Dumnezeu. Кто такой пророк? Пророк – это человек, который провозглашает волю Божью. În Vechiul Testament și la începutul întemeierii bisericii, Dumnezeu descoperea prorocilor voia sa prin revelație directă. В Ветхом Завете и в начале формирования церкви Господь имел своих пророков, через которых давал свое откровение. Dacă vă veți uita la capitolul 2 din Efeseni, spune că acești proroci împreună cu apostolii au stat la temelia bisericii. В Ефесянам 2 главе написано о том, что пророки вместе с апостолами, они были в основании церкви, они заложили фундамент церкви. Da. Și după cum o temelie a unei case poate fi pusă doar o singură dată, asemenea proroci cum au fost atunci, astăzi nu mai există. И точно так же, как один раз можно положить фундамент, и потом невозможно его вечно строить, точно так же и один раз было заложено учение пророков, и больше оно не повторяется. Tot din acest motiv, astăzi nu există proroci care prevăd viitorul ca revelație din partea lui Dumnezeu. Поэтому сегодня мы говорим о том, что нет пророков, которые могли бы нам предсказать будущее как откровение Божье. Cum a fost în perioada istorică a Vechiului Testament sau Noului Testament. Это было так в период Ветхого Завета и в самом начале Нового Завета. Astăzi voia lui Dumnezeu ne este descoperită în cuvântul Său prin conlucrarea Duhului Sfânt. А сегодня волю Божью мы познаем через Слово Божье и через сотрудничество с Духом Святым. Atunci când în rugăciune, în studierea Bibliei, prorocul caută răspuns din partea lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Тогда, когда в молитве, тогда, когда мы в поиске ищем ответа, и Господь дает нам этот ответ именно таким образом. Și în acest caz, cuvântul care este proclamat este un cuvânt profetic. И в этом смысле, конечно же, слово провозглашенное является словом пророческим.
investit cu autoritate și putere, которое провозглашено с авторитетом и силой, obligatoriu pentru a fi ascultat și împlinit. и оно обязательно к тому, чтобы его слушать и исполнять. În acest sens, astăzi prorocii sunt păstorii, predicatorii, învățătorii care au fost chemați de Dumnezeu în asemenea slujiri. И в этом смысле пророками сегодня являются пастора, учители, евангелисты, те люди, которых Господь призвал на это служение проповедовать истину. Vreau să vă mărturisesc că în timp ce mă pregăteam de această predică, mult mai mult am conștientizat responsabilitatea pe care o am atunci când stau în fața dumneavoastră. И хочу вам даже засвидетельствовать, что когда я готовился к этой проповеди, я все больше осознавал свою ответственность перед Богом в том, что я проповедую. Pentru că n-aș vrea să mă pomenesc în lista prorocilor mincinoși. Я не хотел бы опомниться, когда буду в списке лжепророков находиться. Ca după ce am predicat altora să fiu aruncat în foc pentru că roadele n-au fost bune, după cum scrie cuvântul lui Dumnezeu. Я не хотел бы, проповедуя другим, потом быть брошенным в огонь вечный, потому что сам не жил тем, что проповедовал. De aceea vă rog ca să vă rugați de fiecare dată pentru mine când vă amintiți, pentru ca să mă păzească Dumnezeu de erezii. Поэтому я прошу вас, чтобы вы молились, чтобы Господь меня хранил от ереси. Și nu doar pe mine, și pe fratele Victor și oricine stă în fața dumneavoastră la amvon aici. И не только за меня, и за брата Виктора, и за каждого, кто стоит здесь за кафедрой и проповедует. Pentru ca să predicăm cuvântul lui Dumnezeu nestricat, cum spune Apostolul Pavel la un moment dat. Потому что апостол Павел говорит, чтобы мы проповедовали Слово Божье неповрежденно. Cu o inimă curată, ca din partea lui Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu. И делали это от чистого сердца, как от Бога и как пред Богом. Care sunt, deci, roadele unui proroc mincinos, după care spune cuvântul lui Dumnezeu că ar trebui și am putea să-i depistăm? И каковы плоды ложных пророков, по которым мы можем их определить? Și primul test este testul învățăturii sau a doctrinii. Și aș vrea să deschidem la 1 Ioan, capitolul 4, de la 1 până la 3. И первый тест – это тест истины или тест доктринальный. И он у нас написан в первом послании Иоанна, 4 глава, начиная с 1 стиха. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre prorocii mincinoși care deja apăruseră la acea vreme. Слово Божие нам говорит здесь о тех ложных пророков, которые уже появились тогда при основании церкви. Preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul Antichristului, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божьего и духа заблуждения узнаете так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, prишедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Minciuna pe care o predicau acești proroci era că Iisus Hristos nu venise în trup. Ложь тогдашних лжепророков была в том, что они говорили, что Иисус Христос не пришел в теле в этот мир. Și apoi uitați să faci o precizare, apostolul foarte importantă. Spune că oricine nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu. И потом Павел, он дает четкое определение. Он говорит, всякий, кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Pentru că Hristos este miezul Evangheliei. Потому что Христос – это суть Евангелия. De aceea, cel mai important criteriu de verificare a unui proroc este Evanghelia. Поэтому самый lучший критерий для определения лжепророка – это Евангелие. Orice predicator sau învățător care nu mărturisește pe Hristos, așa cum El este revelat în Sfânta Scriptură, nu este de la Dumnezeu. Любой проповедник, учитель, который не проповедует Иисуса Христа так, как он описан в Евангелии, это не от Бога человек. Toată învățătura oricărui învățător care se pretinde creștin trebuie să ducă la Hristos. Поэтому всякое учение, которое претендует называться христианским, должно вести ко Христу. La valoarea lui Hristos, На ценности Христа, la importanța lui Hristos, на важность Христа, la ce a făcut Hristos, на то, что Он делал, la ce avem noi în Iisus Hristos, на то, что мы имеем во Христе, la ceea că noi doar cu El putem să fim ceea la ce ne-a chemat Dumnezeu. и на то, что только мы в Нем можем иметь и исполнять то, к чему Он нас призвал. Bineînțeles că nu trebuie să ne grăbim să facem o concluzie după o singură predică sau lecție.
Поэтому, конечно, мы не можем делать быстрые выводы, услышав одну единственную проповедь, либо урок. Dar urmărind în timp un proroc, un învățător, un predicator, trebuie să ne întrebăm ce loc ocupă Hristos și Evanghelia în predicile și învățătura Lui. Но, следя во времени, как человек развивает свое учение и о чем он учит, мы можем увидеть его истинное лицо. Probabil ați auzit de așa vorbă, toate drumurile duc la Roma. Вы слышали такое выражение? Все дороги ведут в Рим. Da. Tot așa, învățătura unui învățător creștin trebuie să conducă la Hristos. Точно так же учение христианского учителя, проповедника всегда должно вести ко Христу. Atunci, dacă nu este așa, atunci trebuie să fim foarte atenți atunci când ascultăm și urmăm sfaturile acestui proroc. Если это не так, то мы тогда должны быть очень внимательны, прислушиваясь к тому, что же хочет нам донести этот пророк. Deci primul criteriu este Hristos și Evanghelia în centrul învățăturii acelui proroc. Итак, первый критерий – это Христос и Евангелие, которое должно быть в центре учения пророка. Al doilea criteriu este atitudinea învățătorului față de cuvântul lui Dumnezeu. Второе – это отношение пророка к Слову Божьему. În Vechiul Testament, prorocii adevărați predicau ceea ce Dumnezeu le descoperea. В Ветхом Завете пророки проповедовали то, что Господь им открывал. Prorocii mincinoși la fel pretindeau că Dumnezeu ceva le-a descoperit, că le-a vorbit ceva. А ложные пророки также претендовали на то, что Бог якобы им также что-то открывал. Dar ei vorbeau de ale lor, de la ei. Но они говорили от себя. Și, Andrei, te rog să deschizi la Ieremia 23, două versete 16 și 22. Поэтому давайте откроем Иеремии 23 главу и посмотрим 16 и 22 стихи. Așa vorbește Domnul oștirilor. N-ascultați cuvintele prorocilor care vă prorocesc. Ei vă leagănă în închipuiri zadarnice, spun vedenii ieșite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. Dacă ar fi fost de față la sfatul meu, ar fi trebuit să spună cuvintele mele, poporului meu, și să-i întoarcă de la calea lor rea, de la răutatea faptelor lor. Итак, так говорит Господь Саваоф. Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Astăzi noi avem canonul Bibliei încheiat, avem tot cuvântul lui Dumnezeu revelat nouă. Сегодня мы имеем канон Божий, который завершен. Nimeni nu mai are dreptul să adauge ceva la Biblie și să spună că așa a spus Dumnezeu și e obligatoriu de deplin dacă nu corespunde Bibliei. И теперь никто не может добавить к этому Слову Божьему и сказать: так говорит Господь, и делайте то-то и то-то, если это не соответствует Слову Божьему завершенному. De aceea, când dăm apreciere unui proroc, este bine să ne punem următoarele întrebări. Поэтому, когда мы слышим проповедь пророка, мы должны задаваться следующими вопросами. Onorează acest învățător cuvântul lui Dumnezeu? Дает ли честь и прославляет ли этот проповедник Слова Божьего? Este oare cuvântul pentru el suficient? Достаточно ли для этого пророка, чтобы проповедовать именно Слово Божье? Este Biblia autoritate supremă în învățătura acestui proroc? Является ли Библия для него наивысшим авторитетом в том, что он несет? Sau el predică de ale lui? Или он проповедует от себя чего? Din filosofiile lumii acestea? Может быть, это философия мира сего, Poate psihologie? может, психология, Poate din cărți de dezvoltare personală? может быть, он проповедует из каких-то книг саморазвития, Poate diferite idei motivaționale? может быть, какие-то мотивационные идеи Sau alte surse? или другие источники. Folosește acest predicator Biblia doar ca să-și confirme ideile care le-a luat din altă parte sau le ia din cuvântul lui Dumnezeu? Не использует ли проповедник Слово Божье только для того, чтобы подтвердить свою отсебячину, манипулируя Словом Божьим? Trebuie să fim atenți în acest sens, pentru că multe idei și multe căi pot părea oamenilor bune. Потому что мы должны быть очень внимательными. Дело в том, что многие идеи могут казаться людям хорошими. Ele pretind că ne ajută să ne realizăm, să fim de succes, pretind să ne facă fericiți în felul lumii acestea. Эти идеи претендуют на то, чтобы сделать нас счастливыми, удовлетворенными и так далее, самореализованными. Pe noi însă Dumnezeu ne îndeamnă să ne dorim laptele duhovnicesc curat, spune Apostolul Petru.
А Петр нас убеждает, как апостол, чтобы мы возлюбили чистое словесное молоко, Pentru ca prin el să creștem spre mântuire. чтобы от него возрасти нам во спасение. Adică să ne sfințim, să creștem în harul lui Dumnezeu. Другими словами, Слово Божье нас освящает и взращивает. Acestea sunt două criterii generale în a depista prorocii mincinoși. 1. Locul lui Hristos și a Evangheliei în învățătura lui și 2. Atitudinea față de cuvântul lui Dumnezeu. Итак, это два главных принципиальных момента, которые определяют лжепророка. Первое – это его отношение ко Христу и к Евангелию, и второе – его отношение к Слову Божьему. Totuși, dacă privim la contextul în care Domnul Iisus vorbește despre acești proroci mincinoși, И давайте вернемся к контексту, в котором Господь Иисус проповедует о ложных пророках. El vorbește despre ei imediat după ce a spus despre cele două uși și cele două căi. Заметьте, что Он говорит о ложных пророках сразу после того, когда призвал входить тесными вратами и идти узким путем. Și asta nu este întâmplător. И это не случайно. De obicei, în vechime, în Vechiul Testament, prorocii mincinoși erau cei care chemau poporul să meargă după alți Dumnezei. Как правило, в Ветхом Завете ложные пророки призывали людей идти за ложными богами. Pericolul mai mare însă îl prezentau prorocii care predicau un optimism imoral. И большой опасностью из себя представляли те пророки, которые проповедовали аморальный оптимизм. Haideți să deschidem Ieremia, capitolul 6, 13 cu 14, ca să înțelegem despre ce este vorba. Давайте мы откроем Иеремию 6 главу с 13 стиха и почитаем. Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toți sunt lacumi de câștig. De la proroc până la preot, toți înșală. Leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu, zicând, pace, pace, și totuși nu este pace. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти. От пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет. Da, vedem că acești proroci nu făceau ceea ce trebuiau să facă. Вы видите, что те пророки не делали то, что должны были делать. Ei trebuiau să cheme oamenii să trăiască o viață de pocăință și de ascultare de Dumnezeu. Они должны были призывать людей жить жизнью покаяния и послушания Богу. Pe când ei spuneau, totul este bine, nu vă faceți griji, noi suntem un popor ales, Dumnezeu ne iubește și totul e ok, merge. А они, по сути, проповедовали, все хорошо, Бог вас любит, продолжайте жить и радоваться Божьей любви и защите. Și acesta era un mesaj extrem de periculos, pentru că le insuflau oamenilor un sentiment fals de securitate. И по сути это была проповедь очень опасная, потому что она внушала ложную защищенность, да, ложную надежду давала людям. Oamenii mureau în păcatele lor, iar prorocii spuneau, pace, pace, totul e bine, mergi așa. Люди умирали в своих грехах, а пророки продолжали говорить мир, мир, все хорошо. Tot așa s-ar putea să întâmple și astăzi. И точно так же может произойти и сегодня. Se vor găsi învățători, se vor găsi care, într-un fel sau altul, vor spune că, de fapt, poți avea mântuire și intra, dacă chiar vei intra pe poarta largă și vei merge pe calea lată. И сегодня ложные пророки говорят о том, что ты также можешь иметь спасение, несмотря на то, что будешь входить широкими вратами, идти пространным путем. Știți, orice învățător și orice predicator are laturi și mai slabe și altele mai puternice. Знаете, любой проповедник или пророк, он имеет свои слабые и сильные стороны, каждый. Putem avea păreri diferite asupra lucrurilor secundare din Biblie. Мы можем иметь разные мнения, что касается второстепенных вопросов. Dar dacă luăm în serios învățătura Domnului Iisus Hristos și avertizarea cu privire la prorocii mincinoși, atunci trebuie să ne punem următoarea întrebare. Но если мы относимся серьезно к предупреждению Господа, который говорит нам беречься лжепророков, мы должны внимать следующее. Ce loc ocupă în învățătura acestui om adevărul lui Iisus despre poarta strâmtă și calea îngustă? Какое место в проповеди этого пророка занимает истина о тесных вратах и узком пути? Nu mă refer la terminologie, nu că de fiecare dată trebuie să spună despre Я не asta. имею в виду, что он должен просто оперировать этими терминами, говорить. Dar despre adevărul despre care vorbește aceste metafore. Но истина направляет ли действительно людей входить тесными вратами? Data trecută am văzut că există doar o poartă strâmtă pe care se poate de intra în Împărăția lui Dumnezeu și asta este Iisus Hristos. Мы говорили в прошлый раз, что есть только одни врата, вот эти узкие врата, которые является Господь наш Иисус Христос. Și există doar o singură cale care duce în Împărăția lui Dumnezeu, calea ascultării de Hristos. И есть действительно один узкий путь, по которому ты можешь идти, это путь послушания Христу.
Orice altă cale este o cale lată care nu duce în Împărăția lui Dumnezeu. Любой другой путь широкий, он уводит вас в сторону от Царствия Божьего. Știți, dacă ne uităm atent la învățătura Domnului Isus, în predica de pe munte, dar și în toate Evangheliile, vom vedea că pe calea lată putem merge în două feluri. И заметьте, что на широком пути, если мы внимательны к Слову Божьему, можно идти двумя способами. Calea lată a permisivității sau libertinajului. Это широкий путь, на которого держатся вседозволенностью или так называемым либерализмом. Pot face tot ce vreau pentru că mântuirea nu este prin fapte, ci prin har. Эта идея говорит о том, что могу делать все, что хочу, потому что спасение не по делам, а по благодати. A doua posibilitate de a merge la fel pe calea lată este calea autoneprihănirii și a legalismului. Второй путь, которого держатся идущие широким путем, это путь самоправедности и законничества. El spune cam așa: sunt suficient de bun pentru că mă abat de la anumite lucruri și le fac pe altele, de aceea Dumnezeu mă va accepta. Я достаточно хорош, говорят такие люди, потому что я воздерживаюсь от того или от этого, и я достаточно хорош для того, чтобы быть принятым Богом, потому что делаю вот то и то. Și una și alta este calea lată. Дорогие мои, и одно, и другое – это широкий путь. Calea îngustă pe care o găsim în învățătura Domnului Isus este următoarea. Но узкий путь, о котором говорит Господь Иисус, следующий. Eu sunt total stricat și nu merit să fiu mântuit. Я абсолютно испорчен, и я недостоин быть спасен. Dar prin har intru pe poarta strâmtă, Но по благодати я вхожу тесными вратами. care este Hristos. И эти врата есть Христос. Și tot prin har trăiesc o viață plăcută lui Dumnezeu pentru că Hristos lucrează în mine. И только по благодати я могу жить жизнью угодной Богу, потому что Христос живет во мне. Acum uitați-vă, am fi proroci mincinoși dacă nu am vorbit suficient despre păcat. Итак, мы были бы ложными пророками, если бы мы недостаточно говорили о грехе. Sau dacă n-am vorbit suficient despre iad sau judecată. Если бы мы недостаточно говорили бы об аде, о суде. Sau despre stricăciunea omului. Или если бы мы недостаточно говорили о испорченности человека. Dacă am vorbit doar despre dragostea lui Dumnezeu. Если бы мы говорили только о любви Божьей. La fel am fi proroci mincinoși dacă am învățat oamenii că prin faptele lor bune ei ar putea să fie mântuiți. Мы были бы также лжепророками, если бы мы говорили людям, что они через свои добрые дела могут спастись. Sau prin abținerea de la fapte rele ei ar putea fi mântuiți. Или что они могут спастись только потому, что они не делают каких-то плохих дел. Dacă nu i-am îndemnat pe oameni să-și cerceteze inima lor. Если мы не будем направлять людей к самоисследованию своих сердец. Dacă nu le vom spune că atât autoneprihănirea cât și permisivitatea sunt calea lată. Если мы не будем им говорить, что как самоправедность, так и либерализм, вседозволенность – это опасные пути, ведущие в погибель. De ce este periculoasă atât calea permisivității cât și a autoneprihănirii? Почему как путь вседозволенности, так и путь самоправедности по себе опасны? Pentru că și una și alta le insuflă oamenilor un sentiment de siguranță falsă. Потому что и одна, и другая концепция внушают людям ложную уверенность в спасении. Calea îngustă le dă adevărata siguranță a mântuirii. Потому что только узкий путь дает людям уверенность в спасении. Sunt mântuit doar prin Hristos, iar dovada că sunt mântuit este faptul că trăiesc în ascultare de Hristos. Я спасен во Христе. И доказательством того, что я спасен, является моя жизнь послушания Христу. Și Doamne ajută așa să trăim. И да поможет нам Господь именно так и жить. Am vorbit deci despre testul doctrinar prin care îi cunoaștem pe prorocii mincinoși. Итак, мы говорили с вами о доктринальном тесте, который помогает нам определить этих ложных пророков. Dar mai este un test foarte important încă. И это очень важный тест. Al doilea este testul caracterului sau a stilului de viață a acelui proroc. А второй тест – это тест характера или тест стиля жизни пророка. Sau eu l-am mai numit testul inimii. Или тест сердца. Tot așa, orice om face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Доброе дерево приносит добрые плоды, плохое дерево приносит плохие плоды. Не может дерево доброе приносить плод худой, ни дерево плохое приносить плод добрый. Ce vrea să spună Hristos? Что этим хочет сказать Domnul Иисус? Iisus vrea să spună că există o legătură organică
Он хочет сказать, что есть органическая взаимосвязь între esență, între natură между природой și rodul exterior, care îl vedem и în afară. внешним плодом, который проявляется. Fiți atent la acest principiu fundamental. Заметьте, что это очень фундаментальный принцип. Domnul Iisus vorbește de 2 ori despre el. Господь 2 раза говорит об этом принципе. La versetul 16 spune, îi veți cunoaște după roadele lor, și la versetul 20, când încheie acest pasaj, spune că așa că după roadele lor îi veți cunoaște. И как в 16 главе, так в 16 стихе, так и в 20 стихе 2 раза Господь повторяет: по плодам их узнаете. Iisus ne atrage atenția asupra unui adevăr foarte important. То есть Господь Иисус привлекает наше внимание к очень важной истине. Există o legătură directă și organică între esența, interiorul omului și exterior, adică ceea ce face omul. Потому что есть органическая взаимосвязь между сущностью человека, его характером и тем, какой плод он приносит. Dacă aveți acasă o grădină și vreți să mâncați mere, nu puneți un prun. Если у вас есть дома, например, огород, и вы хотите, чтобы у вас были яблоки, вы сажаете яблони. Dacă vreți să creșteți roșii, nu puneți semințe de banane, nu? И если вы хотите, чтобы у вас выросли помидоры, вы не сажаете бананы. Pentru că fiecare din ele își are genetica sa. Потому что у каждого растения есть своя генетика. Tot așa Domnul Iisus spune că un proroc mincinos va fi cunoscut în timp după caracterul și felul lui de viață. Точно так же вы можете сказать, что ложный пророк, он определяется во времени по своему характеру и плодам, которые будет приносить. Dar vă spuneam la început că a treia sarcină a mea este ca și noi, fiecare de noi, să ne verificăm după aceleași principii care le spune Hristos. Я вам говорил также, что наша задача, чтобы мы по этим принципам точно так же себя могли взвешивать, свои сердца. Și haideți să deschidem un text paralel din Evanghelia după Luca, care ne ajută să înțelegem mai bine acest adevăr. Luca 6, 43-45. И давайте мы откроем Луки 6 главу 43 стиха, чтобы мы увидели параллельное место этому отрывку. Nu este niciun pom bun care să facă roadă rea și niciun pom rău care să facă roadă bună. Deci orice pom se cunoaște după roada lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Căci din prisosul inimii vorbește gura. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смог с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să spuneți ceva și ziceți, cum iar m-a luat gura pe dinainte? De câte ori mi-am spus să nu mai spun asta? Может быть, у вас были ситуации, когда вдруг вы себя ловили на том, ну как я мог такое сказать? Опять мои уста меня словно подвели. Trebuie să recunoaștem că tuturor ni se întâmplă acest lucru. Мы должны признать, что с каждым из нас случаются подобного рода ситуации, когда мы сожалеем. Și oamenii caută diferite răspunsuri la această întrebare. De ce mi se întâmplă așa? De ce uneori fac lucruri despre care apoi regret și nu înțeleg cum am putut eu așa să... И люди пытаются найти ответ на этот вопрос. Почему такое со мной происходит? Вроде бы доброе, которое я хочу, не делаю, но вот оно, а злое выходит. Și oamenii au diferite explicații la acest fenomen. И люди имеют различные объяснения этому феномену. Temperamentul este divin. Они говорят, это темперамент у тебя такой. N-ai 7 ani de casă. Ну, нет воспитания 7-летнего дома. Dispoziția e proastă azi. У тебя просто было плохое настроение. Oamenii mă scot din sărite. Ну, люди виноваты, они тебя достали. Vremea e posomorâtă afară. Тоже на улице пасмурно, погода тоже определяет. Furtuni magnetice. Смотрите, это бури метеорологические. Horoscop. Гороскоп, сегодня день такой. Zei, stele. Все вот эти боги вокруг влияют, да? Și așa mai departe. Dar uitați-vă ce spune Hristos. El e de altă părere. Но что, смотрите, говорит Христос, он другого мнения. El zice că tot ce faceți și ce nu faceți. Он говорит, все, что вы делаете или чего вы не делаете. Tot ce vorbiți sau nu vorbiți. Что вы говорите или чего вы не говорите. Are o cauză în inima dumneavoastră, așa. Имеет причиной, находящейся в вашем сердце. Acolo, în inima dumneavoastră, este o vistierie, o treasure, o bijuterie, mărgăritare, tot ce vreți. Там в вашем сердце сокровище, там ваша бижутерия.
бижутерия, там ваши жемчужины, там все драгоценное. Trezoreria Băncii Naționale a Moldovei. И там находится, да, сокровище Национального банка вашего сердца. Da. Cuvintele pe care le rostim, Итак, слова, которые вы говорите, faptele pe care le facem, дела, которые вы делаете, felul cum ne prezentăm oamenilor, итак, это тот образ, которым мы себя людям преподносим. felul cum ne prezentăm oamenilor, toate acestea pornesc din inima noastră. Все это находит основание в глубине нашего сердца. De acolo de unde sunt depozitate valorile noastre, Там, в глубине нашего сердца, сохраняются наши ценности. motivațiile noastre, Там наши мотивации, scopurile, там наши цели, visurile, там наши мечты. toată lumea lăuntrică care se macină și se fierbe acolo. Там весь наш внутренний мир с его брожениями, с его переживаниями. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus din Predica de pe munte. Unde este comoara, acolo va fi și inima. Вспомните с проповеди Господа Иисуса, ибо где сокровище ваше, там и сердце. Eu aș spune că acest adevăr al Domnului Iisus este inima învățăturii predicii de pe munte. Я бы сказал, что это учение является центральным учением Нагорной проповеди. Și asta este diferența dintre autoneprihănire și neprihănirea în Hristos. И это и есть ключевая разница в отличиях самоправедности от праведности во Христе. Pentru că neprihănirea în Hristos întotdeauna ne va chema să ne uităm la inima noastră. Потому что праведность во Христе всегда будет нас побуждать заглядывать вовнутрь своего сердца. Dar să nu rămânem acolo, ci să ne aruncăm ochii spre Hristos. Но мы не остаемся в своих собственных глубинах и в самоанализе. Мы потом смотрим на Христа и просим Его о изменениях. Deci din prisosul inimii, adică din plinătatea inimii, vorbește gura prorocului. Итак, от избытка сердца говорят уста пророка. Și noi toți suntem proroci, într-un fel, pentru că voia cuiva, noi oricum o prorocim, o spunem în fiecare И zi. мы все пророки, потому что чью-то волю мы провозглашаем. Fie voia lui Dumnezeu, fie a noastră. Будь это воля Божья, будь это твоя собственная воля. De aceea acest principiu este adevărat pentru fiecare om. Поэтому этот принцип, он истинен для каждого человека. Asta este cea mai corectă antropologie despre natura noastră a oamenilor. И это самая ключевая антропология о нашей природе. De ce? Pentru că provine însuși de la Creatorul nostru, care știe cum ne-a creat să funcționăm. И откуда мы это знаем? Потому что это сказал сам наш Творец, который нас создал. И Он знает, как мы действуем, как мы работаем. Din prisosul inimii, mâna de pe mouse face click dincolo sau acolo. И от избытка сердца наша рука кликает мышку на тот или другой сайт. Caută o temă sau altă temă. От избытка сердца мы ищем свои сокровища в одной теме либо в другой теме. O imagine sau alta. Одно изображение либо другое Din изображение. prisosul inimii noastre. Потому что все зависит от того, что внутри твоего сердца. Din prisosul inimii noastre noi scriem mesaje pe telefon sau pe rețele de socializare. От избытка нашего сердца мы пишем сообщения, посылаем их. Un text sau alt text. Мы пишем тот текст, либо этот текст. Folosim unele cuvinte sau altele cuvinte. Мы используем одни слова, либо другие слова. Din prisosul inimii picioarele aleargă. От избытка сердца и наши ноги устремляются к чему-то. Într-un loc sau altul. В одно место, либо в другое. Duminică dimineață, de exemplu, sau la biserică sau în altă parte. Например, воскресное утро твои ноги ведут тебя либо в церковь, либо в другое место, в зависимости от того, чем руководствуется сердце. Sau în timpul săptămânii, sau la lucru, sau tolănit în pat. Или в течение недели ты идешь либо на работу, либо ты просто валяешься в постели от лени. Sau la școală, sau brambură. Или идешь в школу, или просто занимаешься бездельем. Din prisosul inimii veți lega prietenii cu unii oameni sau cu alți oameni. И от избытка своего сердца вы будете связывать свою дружбу с одними людьми, либо с другими. Spune-mi cine sunt prietenii tăi și îți voi spune cine ești tu. Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Care e esența, cu alte cuvinte, care este esența ta? Care este polul tău? Другими словами, если я посмотрю на твоих друзей, с кем ты дружишь, я могу дать уже определение и тебе. Preoții mei, câte blănuri de oi n-am pune noi pe noi, vor veni vremuri când adevărata noastră natură se va arăta. Dорогие мои, сколько бы мы ни одевали на себя шкур овечьих, рано или поздно наша природа себя проявит. Dacă nu la biserică, acasă. Если не в церкви, то дома. Dacă nu acasă, la serviciu. Если не дома, то на работе. Dacă nu când ești sănătos, când ești bolnav.
Если не тогда, когда ты здоров, ты проявишь себя, когда ты заболеешь. Dacă nu când ești sărat, când ești bogat sau Если ты invers. проявишь себя не в бедности, то в богатстве. Если не в богатстве, то в бедности. Și așa mai departe. И так далее. Știi ceva? Oamenii pot face lucruri extraordinare și frumoase din intenții greșite. Și motive greșite. Ați întâlnit așa? Вы знаете, люди могут делать даже хорошие вещи, имея ложную, неправильную мотивацию. În epistola către Filipeni, Apostolul Pavel vorbește despre unii frați evangeliști care predicau cu multă îndrăzneală Evanghelia. Павел говорит в послании к филиппийцам о некоторых братьях, которые проповедовали Евангелие. Și ei aduceau un rod extraordinar, oamenii se pocăiau. И, возможно, даже от их проповеди люди каялись. Dar Pavel zice că ei făceau această lucrare din invidie și ambiție egoistă. Но Павел говорит, что они делали это из тщеславных побуждений, из зависти. Mai putem noi spune că este un rod bun dacă e din invidie și ambiție egoistă? Скажите, можем ли мы принести добрый плод, если мы проповедуем из зависти, либо из тщеславия? Putem noi spune că este un rod bun dacă noi facem fapte bune din motivații greșite? Скажите, можем ли мы принести добрый плод, когда мы мотивированы даже в каком-то добре плохими целями? Dacă omul este un moralist, asta nu înseamnă că este și creștin. Если человек является просто человеком высокой морали, это еще не значит, что он христианин. Oamenii pot avea o etică foarte înaltă și să nu fie creștini. Люди могут иметь высокие этические какие-то стандарты, но тем не менее не быть христианами. Ei pot fi atei, musulmani, budiști sau buni contribuabili, Они могут быть воспитанными атеистами, мусульманами или там еще кем-то, да? Vom putea noi oare spune că morala lor este un rod bun? Но можем ли мы сказать, что их высокая мораль является добрым La плодом? prima vedere s-ar părea că este bun. На первый взгляд кажется, что это так. Dar în realitate este un rod rău. Но в реальности это худой плод. Nu știu dacă ați întâlnit vreodată mere frumoase pe deasupra, mășcate și frumoase. Бывало ли с вами, когда вы берете вроде бы красивое яблоко, снаружи такое оно сочное, Și când mușcați foarte bine, и когда вы кусаете, вам кажется хорошее яблоко. dar când mușcați mai adânc, e amar, acolo e o А stricăciune. когда вы второй раз, например, надкусываете, вы вдруг вкушаете горечь, потому что там внутри оно испорчено. Previți-mi, așa este și cu moralitatea fără Hristos. Вот точно так же, дорогие мои, с моралью без Христа. Ea nu are o valoare pentru mântuirea voastră. Она не имеет никакой ценности для вашего спасения. Pentru că vine dintr-o rădăcină amară, din autoneprihănire. Потому что эта мораль приходит от горьких корней, оно приходит от самоправедности. Biblia spune, faptele voastre sunt ca o haină mânjită. И Библия говорит о том, что ваша собственная праведность, она как запачканная одежда. Dacă nu au în esența lor dorința arzătoare de a glorifica pe Hristos. И если в своей сущности ваши добрые дела не имеют желания прославить Бога и только Бога, De aceea, Evanghelia și creștinismul autentic și prorocii autentici adevărați sunt preocupați de inima omului și nu de exteriorul omului. Поэтому истинные пророки и истинные проповедники сегодня, они заняты как раз проповедью о сущности сердца человеческого, чтобы оно менялось и покорялось Богу. Pentru că la Proverbe 4:23 spune, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarea Потому что vieții. в притчах 4.23 написано, более всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники жизни. Fiți atenți, nu averea, Заметьте, что храни не свое имущество, nu reputația, не репутацию, nu soția ta, не жену даже твою, nu soțul tău, не мужа твоего, nici măcar copiii, не даже детей, nici chiar viața ta, не даже собственную жизнь, ci mai mult și mai mult ca orice, inima ta. но более всего хранимого храни сердце свое. Nu că pe ceilalți n-ar trebui să-i apărăm. Не говорит это о том, что мы не должны хранить наших ближних. Dar spune mai mult ca orice, inima ta. De ce? Pentru că de acolo ies toate activitățile vieții tale. Și într-un final de ea depinde viața ta veșnică. Но Слово Божие нас предупреждает, чтобы мы хранили сердце свое, потому что из сердца источники жизни, и ты выбираешь направление ценностей, и в конечном итоге ты выберешь, куда придешь. Știți, prorocii mincinoși, prorocilor mincinoși nu le place predica de pe munte. Вы знаете, что ложным пророкам не нравится нагорная проповедь. După părerea lor, ea nu este suficient de practică. С их точки зрения она не является Нагорная проповедь практичным учением. Nu este pentru vremurile noastre, este utopică. Это не для наших времен, это утопические идеи.
Noi avem nevoie de ceva care să ne ridice respectul de sine, spune ei. Нам нужно что-то, что помогло бы нам поднять самооценку, говорят они. Să ne învețe să fim oameni de succes în această lume. Нам нужно учение, которое поможет нам быть успешными людьми в наше время. Să fim fericiți în sensul lumii acestea. Чтобы мы были счастливы в смысле этого мира, через самореализацию и так далее. Ferice de cei săraci în duh este o nebunie pentru prorocii mincinoși. И для них быть нищими в духе – это безумие для этих пророков. Lor nu le place învățătura despre pomul rău și pomul bun. Им не нравится учение о плохом дереве и добром дереве. Lor nu le place învățătura despre cele două case și două temelii despre care vom vorbi data viitoare. Им не нравится учение о двух домах и двух основаниях этих домов, о которых мы будем говорить в следующий раз. Dacă o să mă mai răbdați și data viitoare. Если вы меня потерпите и доживу до следующего раза. Preoții mei, sigur că noi nu trebuie să fim suspicioși cu toată lumea, nu-i despre asta vorba. Поэтому, дорогие мои, конечно же, мы... Suspicioși, poate zărite. Suspicioși. Мы можем быть очень привередливы, да? Не должны быть. Не должны быть такими привередливыми. Da. Mai degrabă noi cu noi trebuie să fim privilegii. Да, аминь. Dar noi nu trebuie să condamnăm oamenii în stânga și în dreapta. Мы, конечно, не должны придираться к людям налево и направо, каждому за каждое слово цепляться. Noi trebuie să manifestăm dragoste față de oameni. Мы должны проявлять к людям любовь. Și trebuie să-i primim pe oameni atâta timp cât ei spun că sunt creștini. Мы должны проявлять к людям любовь столько времени, сколько люди претендуют на то, что они христиане. Totodată, atunci când e vorba de adevăr, trebuie să fim categorici. Но когда речь идет о истине, мы должны быть категоричными. Totuși, aș fi un proroc mincinos dacă nu v-aș spune cel mai important lucru. Поэтому, если бы я бы не сказал самые главные вещи, я тоже был бы лжепророком. Și cel mai important lucru este următorul. Самое важное это следующее. Nimeni din noi nu poate aduce doar roade bune. Никто из нас не может приносить только добрые плоды в жизни. Cu toții aducem și bune și rele. Мы все приносим и добрые плоды, но случается принести и плод худой. Și chiar și cele mai bune roade pe care noi le aducem nu sunt desăvârșite. И даже самые наши лучшие плоды, они далеко не совершенны абсолютно. Mai au câte o pată. Они имеют иногда на себе какую-то паршу. Câte un viermișor. Бывает иногда червячка какого-то. Câte un început de stricăciune. Где-то какой-то задаток начала испорченности. Pentru că a existat și există doar un singur om. Потому что всегда был и есть один единственный человек, Care este adevăratul om bun. который являлся всегда только добрым деревом. În cel mai desăvârșit sens al В cuvântului. самом совершенном смысле этого слова. Și care a adus doar roade bune și de cea mai înaltă și desăvârșită Он calitate. приносил только добрые плоды самого наилучшего качества. Spre el arată pomul vieții din grădina Edenului. На него указывает дерево жизни в Эдемском саду. Spre el arată pomul verde din Psalmul 1. На него указывает зеленеющее дерево из первого псалма. Spre el arată pomul vieții din Apocalipsa 22. На него указывает дерево жизни в Откровении 22 главе. Toată Biblia arată spre el. Вся Библия говорит о нем. Știți ce s-a întâmplat cu acest pom bun și verde? И вы знаете, что произошло с этим деревом зеленеющим? El a venit la noi, Он пришел к нам. la oamenii, la pomii uscați și neroditori. Он пришел к нам, к засохшим деревьям, бесплодным колючкам. Și oamenii l-au biciuit și i-au pus pe cap o coroană de spini. И люди его избивали и положили ему на голову этот венец терновый. Coroană de spini. Именно терновый венец. Ce mai puteau ei pune? А что они могли возложить? Ei au pus ceea ce îi reprezentau pe ei. Они возложили ему на голову то, что их представляло, то, что они могли. Uscăciune și moarte. Это сухость и смерть. Apoi i-au pus o cruce în spate ca să o ducă pe un deal unde va fi răstignit. А потом они возложили на спину ему крест, чтобы он вознес этот крест на гору, где будет распят. Și slăit de puteri sângerând, sub povara acestei cruci, se ridica pe acest deal spre Golgota și din când în când îngenunchea pe deal. И теряя свои силы, он шел на эту гору, периодически падая на свои колени под тяжестью этого креста. Haideți să vedem cum s-a întâmplat. Luca 23, de la 26 până la 31. Давайте мы посмотрим, как это происходило. Луки 23 глава с 26 стиха. Pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirene, care se întorcea de la câmp, și i-au pus crucea în spinare ca să o ducă după Iisus.
În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de norod și femei care se boceau. Își băteau pieptul și se tâmbâiau după el. Iisus s-a întors spre ele și a zis: fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri, căci iată vor veni zile când se va zice ferice de cele sterte, ferice de pântecele care n-au născut și de țâțele care n-au lăptat. Atunci vor începe să zică munților: cădeți peste noi, și dealurilor: acoperiți-ne, căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celul uscat? Hristos, ca iubiții mei, este singurul copac verde. Дорогие мои, Христос – это единственное дерево зеленеющее. Într-o pădure de copaci uscați. И Он словно цветет среди леса сухих деревьев. Singurul pom bun într-o livadă cu pomi răi. Он единственное доброе дерево среди всех деревьев плохих. Și cu alte cuvinte, el spune următorul lucru. И другими словами он говорит следующее. Dacă mie care sunt viața, mi se fac aceste lucruri, ce incendiu, ce catastrofă o să fie atunci când o să vină mânia lui Dumnezeu. Если со мной, с зеленеющим деревом, так поступают, то представьте себе, какой катастрофой будет тогда, когда придет гнев Божий и обрушится на вас, на засохшие деревья. Și Hristos spune: gândiți-vă la voi și la copiii voștri. Подумайте о себе, подумайте о детях ваших. Eu știu pentru ce am venit. Я знаю, ради чего я пришел. Eu am venit pentru ca voi să vă pocăiți, să vă întoarceți la mine. Я пришел для того, чтобы вы обратились ко мне. Ca să fiți altoiți în mine. Чтобы вы были привиты ко мне. Ca să nu mai fiți copaci uscați, ci să fiți copaci verzi și roditori. Чтобы вы больше не были засушливыми деревьями, но чтобы вы стали плодоносным деревом. De aceea, prea iubiții mei, dacă ești un copac uscat, Поэтому, дорогие мои, если ты еще представляешь из себя сухое дерево, neroditor, не бесплодное, sau ai uscăciuni pe tine, или на тебе есть еще так много сухости и колючек, sau poate aparență sunt bune, dar înăuntru sunt amare, или, может быть, у тебя снаружи выглядит плод хорошим, а по сути внутри он горький. Hristos te cheamă astăzi ca să te împaci cu El și să fii altoit în El. Христос призывает нас сегодня, чтобы мы с Ним примирились и были к Нему привиты. Cumva providențial, astăzi dimineața o soră s-a rugat despre Hristos care este vița. Сегодня как-то пророческим образом сестра помолилась и сказала: Господи, Ты есть лоза. Evanghelia 15 cu 5, Evanghelia după Ioan 15 cu 5, Andrei, te rog, deschide. Итак, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Eu sunt vița. Я есть лоза. Voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего. Ce am putea noi fără El? Что мы могли бы сделать без него? Putem noi oare să fim pomi buni fără Hristos? Могли бы мы быть хорошими деревьями без Христа? Putem noi aduce roade bune fără vița din care să ne tragem seva pentru a aduce aceste roade? Можем ли мы быть плодоносными, если мы не будем из него питаться соками? Niciodată. Никогда. Hristos, adevărata viță roditoare, ne cheamă la El ca să fim autoriți în El. Христос, истинная виноградная лоза, призывает нас к тому, чтобы мы были в него привиты. Și doar primind de la El semnul, noi putem aduce cu adevărat roada Duhului Sfânt. И только получая от него соки жизни, мы можем приносить плод Духа Святого. Dragostea, Любовь, bucuria, радость, pacea, мир, îndelungă răbdare, долготерпение, bunătatea, добродетель, facere de bine, благость, credincioșia, верность, blândețea, înfrânarea poftelor кротость, воздержание și alte roade la care El ne cheamă. и все другие плоды, которые будет через вас производить Он. De aceea, Hristos te invită azi ca să strici către Dumnezeu și să te împaci cu El și să fii autorit în El. Христос призывает тебя, чтобы ты сегодня обратился и возвал к Богу о том, чтобы Он тебя помиловал. Și ne propune să fim pomi verzi aducători de roade. И Он предлагает нам стать добрым деревом, которое приносило бы плод добрый. Și aș vrea să închei cu un text din Apocalipsa 22 pe care l-am amintit. И хотелось мне закончить из книги Откровения с 22 главой. Știți, cartea Apocalipsa este plină de simboluri și de metafore care sunt adevărate mărgăritare. Вы знаете, книга Откровения полна символов, которые являются настоящими жемчужинами. Dumnezeu vrea să ne transmită frumusețea
acelui pământ nou, acelei împărății pe care a pregătit-o pentru copiii săi. И Бог хочет передать нам красоту той новой земли и нового неба, которую Он готовит для нас. Pe cei care s-au pocăit, s-au împăcat cu Hristos și au fost altoiți în vița care este Hristos. Чтобы те, которые примирились с Ним, которые привились ко Христу, могли иметь надежду. Veți vedea acolo în 22 Apocalipsa un râu cu apa vieții care simbolizează belșugul și frumusețea vieții И veșnice. в Откровении 22 главе вы увидите реку жизни, которая из себя представляет изобилие, влаги, изобилие жизни. Veți vedea acolo pomul vieții rodind necontenit și diferit, care simbolizează diverse binecuvântări ale lui Dumnezeu și fericirea veșnică. Там вы увидите также дерево жизни, которое не перестает плодоносить, но постоянно плодоносит один за другим плод в течение года. Da, ceea ce simbolizează binecuvântările și belșugul lui Dumnezeu acolo. И это представляет из себя благословение и изобилие. Apoi veți vedea că acolo nu e nimic blestemat, adică nimic rău, pentru că totul este bun și curat. Поэтому вы увидите, что там нет ничего проклятого, преданного лжи, там все абсолютно чисто. Și cel mai minunat lucru, acolo veți vedea că numele Sfinților, numele lui Hristos este scris pe frunzele Sfinților, pentru că ei aparțin Lui. И самое прекрасное, вы увидите там, что имя Бога написано на челах святых Его, потому что они Ему принадлежат. Pentru că dacă aparținem Lui, vom fi ca El, spune. Потому что если мы Ему принадлежим, мы будем подобны Ему. Este un loc nespus de frumos și absolut splendid. Это прекрасное место, абсолютно полная жизнь, Și plină de fericire. полная радости. Deci Apocalipsa 22, de la capitolul 1, de la versetul 1 la 5. Итак, Откровение 22 глава с 1 стиха. Dumnezeu, Hristos i-a descoperit apostolul Ioan, doar a întredeschis puțin cortina de la Împărăția lui Dumnezeu ca să vadă ce minunate lucruri ne așteaptă acolo. Бог открыл Иоанну Богослову, буквально приоткрывая словно шторки, чтобы он мог заглянуть и увидеть тот небесный Și город. ne-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii lui îl vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunzele lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să ajungem acolo. Haideți să ne rugăm. Да поможет нам Господь всем достичь того места, которое мы сейчас видим.